wari umunsi wa kabiri w'inkera y'abahizi yibazwaga niba koko biribuze kongera kuryoha nkuko byari byaryoshye kuri stade Amahoro ubwo ikipe ya APRFC yatangizaga inkera y'abahizi igatsinda ikipe ya Power Dynamos ibitego biri kubusa. Ikindi cyo kwibazwa kwari ukureba uburyo ikipe ya Azam, Polisi na AS Kigali ziribuze kugaragara mu maso y'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Imikino yose ibiri yabereye kuri Kigali Pele Stadium saa moya zuzuye nibwo APRFC yakinaga n'ikipe ya AS Kigali. Gusa abafana b'ikipe ya APRFC mbere y'uko umukino utangira ariko biyumvaga ubutumwa na AS Kigali nuko tugiye gukina umukino wo kwipima iyo yipime kuri ntago ari twe tugiye kwipima kuri yo. Ikindi ni tournament turi mu nkera y'imihigo no kuvuga ngo turimo turahiga abakinyi barahiga natwe abafana tugahiga. Rero AS Kigali twarayitekerejeho dusanga nayo yakwipima kuri twe kugira ngo mu mwaka wa champion ugiye gutangira izaba imeze neza. Ubutumwa nayiha no kwicara ikigira kuri APR ngira ngo barayibonye ikipe twakinnye jonde hani imyitozo kandi kwitegura paramede ikipe yose tuzahura hano mu Rwanda ni imyitozo kandi abifite ari intizanyo zavuye muri APR zaje zisimburwa n'abakomeye kubarusha. AS Kigali hano gutsinda APR byararangiye byangira ngo urabizi kubita ibitego bitatu hano. Jibril watara wamubonye Mamadusi wabazengereje aracyarimo baraje hano mubone na rubone kuramubona hano ni batatu ni ibitego bitatu byagenda bakubwiye wongera umbazemo. Ni umukino watangiye worohera ikipe ya AS Kigali kuko yahererekanyaga umupira mu kibuga mo hagati neza dore ko APRFC yari yabanje mu kibuga benshi batari bamaze iminsi babanza mu kibuga. Ku munota wa karindwi Dushimimana Olivier Muzungu uherutse gutizwa muri AS Kigali avuye mu ikipe ya APR yagonganye n'umunyezamu Ruhamya Nkiko Eva. Umusifuzi Rurisa Patience ahita atanga penalty yatewe neza na Rudasingwa Prince atsinda igitego cya mbere. Iminota 30 y'umukino yarangiye ikipe ya APRFC itarabasha kwishyura igitego dore ko yateye ishoti rimwe rigana mu izamu ubwo Mugisha Gilbert yoherezaga umupira mu izamu ariko kubw'amahirwe make ugaca ku ruhande. Mbere y'uko igice cya mbere kirangira ku minota 45 Richmond Lamte yateye kufra ayerekeza mu izamu rya AS Kigali Bugingo Hakim agiye kutereka mu izamu myugaro y'ikipe ya AS Kigali Isaac Eze akizizamu. Igice cya mbere kirangira ikipe ya AS Kigali itsinze APRFC igitego kimwe ku busa. Mu gice cya kabiri umutoza w'ikipe ya APRFC yakoze impinduka akuramo abakinnyi 10 bose asigamo umunyezamu. Umutoza wa AS Kigali Mbarushimana Shabani nawe yakuyemo Twisenga Arsene ashyiramo Ntirushwa Aime. Ikipe y'ingabo z'igihugu yatangiye gusatira cyane kurusha ikipe ya AS Kigali ariko imipira yose yoherezwaga mu rubuga rwa Mayina akabiri umukinnyi wayo uyitereka mu rushundura. Ku munota 61 nibwo rutayizamu ikipe ya APRFC Mamadusi yishyize igitego cyayo ku mupira yashyize mu izamu atawuhagaritse uvuye kuri Ombarenga Fitina. Umukino warangiye amakipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe kugira ngo haboneke ikipe itsinda hitabajwe za penalty. Umunyezamu ikipe ya AS Kigali Niyonkuru Pascal yakuyemo penalty ya Nigena Clement afasha ikipe kwegukana umukino wa mbere w'inkera y'abahizi. Nyuma y'umukino haruko abakunzi b'ikipe ya APRFC babonye uyu mukino. Ntabwo iyi match wambwiye ko nyitsinzwe. Ikintu nabwira abanyarwanda nuko nsinzwe n'imvura. AS Kigali muri mitambere yandomiye muri mitaka winda yidomina urumva neza kubera ino mvura yacuritse ikibuga. Imvura yacuritse ikibuga umuzamu yajya areba imvura ikamukubita mu maso akabura umupira. Niyo mpamvu ngende kubwira abareyo nibakajye babyina mbere y'umuziki batinye kuza muri no rushanwa twabatumiyemo bavangura ngo bakina match mikari na APR mu marushanwa. Ntabwo yari match mikari iki ni igikombe turi gukinira twasize amafaranga yacu. Akose wasuzugura adversaire koko umutoza afashe ikipe arayisuzugura ashyiramo ikipe ya kabiri byanga gushyiramo muri ikipe ya mbere yari yayibonye ku mahoro. Urumva iriya kipe ya mbere kubera yari yayibonye ku mahoro yagakwiriye kuba ari yabanzamo basiriya ya kabiri ikaza kujyamo nyuma kuko reka nkubwize ukuri ndababaye pe. Umutoza wa APR yarimo kugerageza abakinnyi yabanje mu ikipe ya gatatu ntabwo ari ya kabiri ayibanjemo arabanza yiga AS Kigali APR iragize iragombora dore ikipe y'indi yabo agomboye byabaye kimwe Federito kubikonetse urabizi n'amahirwe tukaba dufite ikipe nkuru ikomeye cyane. Tukaba twabibutsa ko inkera y'abahizi izakomeza kuri uyu wa kane aho ikipe ya APRFC izatana imitwe n'ikipe ya Police FC ikipe ya Azam gatana imitwe n'ikipe ya AS Kigali. Akora umukino nawo uzaba utoroshye cyane ko n'inkera y'abahizi izarangira ku munsi ku cyumweru ikipe ya APRFC izakina n'ikipe ya Azam ku saa 12 kuri stade Amahoro. Ngayo nguko byinshi ndetse mwamaze gusobanukirwa hamaze kubutsa na subscribe like comment na share kugira ngo tumye kubana mu biganiro byinshi biri imbere kandi byiza amakuru menshi yagiye atotoye atandukanye cyane nawe utaha. Ciao ciao.